بعد ہوشتاپاد گوادر انٹرنیشنل باری پٹی ابتدا کرگتا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہولی فلائٹ کراچیا چے گوادرا لینڈ کتا ہولی فلائٹ چا کراچیا گوادرا لینڈ کتا دین پانی بنجئی وزیر خواجہ ہسپا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ابتدا کتا ادھر کتا بلوچستان سر وزیر میر سرفراز بگٹی ہم ساڑی کتا خواجہ ہسپا کراچیا چے ہاؤ کے مسافر وحشت کتا سیکیورٹی فورسز بلوچستان ضلع یوبے سینتری دماغ سمبادہ افغانستان چ ناشد کاری داخلے سمبادہ افغانستان چ ناشد کاری داخلے کوشش سے تو جڑتا بر وقت کاروائی پنچ کوار جنگ بتا آئی ایس پی آر ردا اجدہ 19 جنوری نیام شب پاک افغان سرسرا کوارج گروپ نقل و حرکت جنگ بتا سیکیورٹی فورسز کوارج تراندازی کوشش بے تو جڑتا سر وزیر بلوچستان میں سرفراز بگٹیا شعبہ دامہ سمبادیہ کوارجی دراندازی کوشش بے تو جوڑ کرنے طرح دلجم یہ درشان کتا سر وزیر بلوچستان میں سرفراز بگٹیا گشتک کوارج دراندازی بے تو جوڑ کرنے طرح کراج تحسین پیش کرنا یہ سرفراز بگٹیا سیکیورٹی فورسز بہادری کراج تحسین پیش کتا سر وزیر بلوچستان میں سرفراز بگٹی کجنی طرح محکمہ جنگلات حالی کی روڈ طرح چنار درج برگ طرح دمگی شاپنگ مال انتظامیہ 1 کروڑ 78 لاکھ کلدار جرمانہ کتا دمگی شاپنگ مال انتظامیہ حالی روڈ طرح اجازت حبیت چنار درج برگ تک چہشیا محکمہ جنگلات کوئٹہ ڈویژن کنزرویٹر محمد نیاز خان کاکڑا فارسٹ گارڈ نوروز خان مدیتہ مقدمہ درج کنانا مال انتظامیہ 1 کروڑ 78 لاکھ کلدار جرمانہ کتا کوئٹہ ضلع ٹاؤن پولیس تانہ سومندی کاروائی کتر آئی جی او آر کالونیا چے دستگیری موٹر سائیکل برآمد کتا ایس ایچ او اسد مندوکے لگشتر چار ملزمان دستگیر فوادہ تھا کارمردیں گاڑی ہم برآمد کتا ملزمانی دستگیری واسطہ 11 ٹیم جوڑ کر گتا 6 کلا کے تا ملزمان دستگیر کر گتا صوبائی دارالحکومت کوئٹہ شہرہ دزدی ویلا گیشی گوانے کوئٹہ پوسٹ دماغ جی او آر کالونیا دوزہ روچہ موٹر سائیکل دزدی کتا موٹر سائیکل دزدی کرنے سی سی ٹی وی فوٹیج ہم دیمات کر فوٹیجات دوز وادے وڑا گندگ بوگا ایف آئی آر دج بوگا حبیت تنگا دوز دزدی کنگ نبتگا بلوچستان ضلع کولوائے یونین کونسل بوجھ جتان نمگا لیویت پوترا آپریشن کرانا سینکڑوں ایکڑ اراضی ترکاج پوسٹ فصلہ طلب کتا تحصیلدار میجر شیر محمد مری ردا آپریشن نیامہ پنچ افغان باشندہ ہم دستگیر کنگ بتا تحصیلدار میجر شیر محمد مری ردا افغان باشندہ نے قبضہ چے 8 موٹر سائیکل موبائل فون و پاکستانی و افغانی کرنسی برآمد کنگ بتا کوئٹہ مستونگ آباد بلوچستان برزی دمگان لوکی سالے ہولی برفگواری بتا پٹی دمگان اور اپل ساتھی زور گیش بتاج مستونگ دمگ لگ پاسا شپا بتیں برفگواریا سہ ہنچ برف کپتا بلوچستان نیشنل پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ممبر حضر صدر بی این پی کوئٹہ غلام نبی مری و انفارمیشن سیکریٹری نسیم جاوید ازارہ معروف تاجر کنسن چوک مصور کاکڑے ہدم بازیابی طرح تشویش درشان کتا مشتق کے مغوی چوک کے بازیابیاں ناکامی انتظامی ہو جاسوسی دارانی کارکردگی طرح ایک سوالیہ نشان ہے سہ ماہ ودگہ حبید معصوم چوک کی کچ وڑیال نرستا اہاں مشتق حکومت ہولی ذمہ واری عوام جان و مال حفاظت ہے سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے کامرس دیوانہ ایوان صنعت و تجارت کوئٹہ بلوچستان صدر حاجی محمد ایوب مریانی سینئر نائب صدر حاجی اختر کاکڑ چیئرمین مالک فیصل جہانگیر آسی وڑا ساڑی گتا انیامہ ہنوشہ رحمان گشتر کے ہمسائے کے ملک کا گو بارڈر مارکیٹ قیام حملہ ہارانہ بے پاری جیش آسان جوڑ کر دی آئیے کٹنی داتا قانونی تجارت سے رہا اڑک کی دور کنگوا
بلوچستان بعد دمگاہ موسم ساتھی محکمہ موسمیات ردا کوئٹہ مستون زیارت چمن پشین قلعہ سیف اللہ و قلعہ عبدالحد کے گواتانگو برف گواری گمانے اشیاب چاگی نوش کی کلار ارنائی جوب و موسا کیلا ہم تیز ہورو کوئی ردا برف گواری گمانے کوئٹہ کمبا چکم درجہ حرارت صفر و کلاتا منفی 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوتا چشکی زیارت کمبا چکم درجہ حرارت منفی 3 ہوجوبا 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوتا مدن ودی شہباز شریف گشتگ ملک معاشی بدالی دور کرنے کے واسطہ حکومت کوشش برجہاں مدن ودی شہباز شریف و قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نیامہ رائے ونڈا گندنند بتا سرودی پنجاب مریم نواز ہم گندنندہ ہوار بتا گندنندہ ملک کی سیاسی و معاشی جاورالی طرح ایالو لیگ کا درشان کنک بتا اشیاء حبیب حکومت اپوزیشن مذاکرات طرح ہم ایالو لیگ کا درشان کنک بتا نواز شریف ملک کے ہنو کے ساتھی و معاشی جاورالان سے سرپدی داتا محکمہ جہاں سلامتی سندھا کرونا و انفلوئنزا H1N1 کیسز سرائے اسپتالہ ہنگامی گائیڈ لائن شنکتگی جارہاں کے دل زمستان موسمہ کرونا وائرس و H1N1 نے کیتا گیشی درگتا زدتا گانگیج کنگ اجتری ہیں محکمہ جہاں سلامتیہ ہمگرن چین پڑا کڈنی داتا کی مشتبہ و تصدیق شدہ کیسانی بروقت رپورٹنگ کی جوڑ بکنے صحت مراکزہ PPI و ایدگی اجدری چیزانی دستیابی یقینی جوڑ کرنے کی بھی شہر قائد سائیڈ ایریا ہارون آباد افسوسناک ویلی پیشت کا حمودہ کی ناشنا سے مردمانی تیز گواریا 2 برات بیران بتا چشکے تے ٹپی بتر پولیس سے بنو کی رپورٹ ردا بیران بت کی مردمانی پجار سمی اللہ و اسد اللہ نامہ چ بتگاں چشکے ٹپی اکرم اللہ شفیع اللہ و امیر عبداللہ ہوارا اسپتال انتظامیہ ہنگشتر ٹپی کا چی یکی جاور باز نگی گئیں ٹپی شفیع اللہ ردا 4 چیز 5 صلاح بند مردم لوگ اتحاد کگن ابرات کی گواری نشانک جو کتگاں آئی لینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ معیشتیات کا یک چیری حال انکشاف کنانا دعویٰ کتا صوبہ سندھ و پنجاب پر تیل و گیس سے نو کے ذخائر دریافت ہوتا رپورٹ دا ہائی لینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ آج تیل و گیس ذخائر تفصیلات پاکستان اسٹاک ایکسچینج آدین داتگاں کمپنی نیم کا چین آمدی نوشتہ کنک بتا کہ حیدرآباد پساکی ہائل فیلڈ جوان ٹیکنالوجی چے کام تیلی پیداوار یومیہ 675 بیرل چے گیش کنانا 520 بیرل بیتے ہیں چیئرمین کاٹن جنگ فارم احسان اللہ گشتگ 5 جنوری ادا کر پاسے کلی پیداوارہ گوستگی سال نسبت 4% چش کے پنجاب 35 و سندھ 2% کمی بتا چیئرمین CGF گشتگ 5 جنوری ادا کر پاسے ملکی پیداوار 54,09,000 بیل بتگ 2024 و 25 واسطہ کر پاسے پیداوار ہدف 1 کروڑ 11 لاکھ بیل بتا چیئرمین CGF گشتگ کر پاسے پیداوارہ کمی موسمی جاور سبب بتا پاکستان اسٹاک ایکسچینج مثبت تیپاری بنداد بتا انڈیکس 12 پر 1,16,000 ادبور کتا تبادلہ مارکیٹ کلدار مقابلہ ڈالر نیادہ کمی ریکارڈ کنک بتا صد انڈیکس 909.20 ریکارڈ کنک بتا ایشیا چے انڈیکس 1,16,181.13 سر بتا کراچی چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز شہرہ جنوری گردی ابتگا سرد بوگی پیشکشی کتا چیف میٹرولوجسٹ ردا کراچی 23 و 24 جنوری نیامہ درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ ادا بوگی گمانے سردار سرفراز گشتگ فروری بندادی ہفتگاہ ہم موسم سات بوگی گمانے